हाने की ताप तन वहां लगा दी कितन पिरक पद हराव रनी है बमा अदु मतौ जुफते बा सही चरा हेलन धमगा चेंपाक कनोमा लंगक पदा lakna phoina ra chabado aduga haraumudo kenom tore ising phangamdabdagi ising yaumama langdarak pada ising thak tore na hana gi awaba loi kawba masi tawbiganu miyam si chai ahum si yamna mong tadana leigre ko koi khujik boba dum kangpukpi landri chuchanpur chandri more chandri adige mu chuchanpur romdagi imphal lomda laktri more romdagi imphal lomda laktri beli da laktri hai bade ai din kangrup ani gi ne hai jari se aduna chatok chasin akhoi chatok ko chat pu yade moina laksala pu yade adu gi phibam mamda akhoi hauji su lairi hai bise kaubi ganu an election koidre paisa khara pira aga paisa khara langa aga adigi ngahaki mitrang da pangda viragadi maduju yamna aran no khongthang oigani ba ko adu aina amtang thamjani mana nasai gi koi honorable chief minister Yunam Meghachandra I na hector magic when I'm a period of man, a crisis, pull up solve Tony, I will expect to receive. Madam D. May 30 Iran see Lakpa Matamda Miam see Tamda labor Miam, reaching the labor Miam. See Magi Mapam do that protect Toraga shape when a Tamamagadi. Nasigi Satok Sinjani, Yaro, Habi issues later Modo. Now Madugi Potudi Hana Leramba, Honorable Chief Minister Hanagi, Nontomum Birena Masigi, Simati completely failed Oina, complete failure never. I don't know that safely Tamangado to the Tangdora Creva. Tangdo Pudra Moga, Hositi Amuk Tangzin Badadi. Honorable Chief Minister, Hojuzi Uiviriva, Yunam Meghachandra, Yam Chauba challenge Zamaneva. And Masida, Equina Magic Wanam Toroga, Honorable Meghachandra, Haiti, Tumde, Adu Ada Haiti, Hosi criticized the Viragari. It's too early. Even by the end of his term, Namaudre Haragazu, Yam short way of my temperature. Okay, cabinet expansion, get the possible like Itabangam than lady. Sigi Marak says that. I quite Manipurda, Santi Latriba, Tandu Lataba Latriba, what is in Purapangam, the Bigi, Atobutera Casida, Congress Partina, Mahakna Salangax, Piragadi, Hydemiam, the Palm, Puna Maxigi, Tyson Naduna Masigi, what is in Purapangam, Gani Habigi, MPC, Siki, a leader and Tamki from C. Come in Tambini user. Kugi, I know to Kugi, co-panelist, much of the time. Notice window, see, they don't see immediately single. I come to Butchery. Say, a observation that Congress, Indian National Congress, say, Manipur, an open tail. Already, Ziki, Haniki, BJP killing a high of that, and the case of the Chief Minister of Recent, but still BJP killing a BJP Sigi Lengaxilak 2017, see, total vote 2002, the 17 policy. 2002, the 17 policy. Quiggy Congress la Amlay Ramabne, Indian National Congress, Quiggy, Aquina Congress Hana, Quiggy. Manipur test out Ribra, I would do Congress Khakna Leramis. Yamna Lishang Sidna 2002 gi, Kuatusu June 18 gi backdrop the Siamba Gomenum Yakuna Riva, was a Congress president or Eva. So Okram Ivovi gi Lengakamaka, like he was Yamara Chetna, he trauma pan given. Even Maggie term of Marie Super terms evoke Marie Super term where I'm going to vote just majority marks he a whom what for the name. Same way, Matam 2017, the Kogi Hanigi, Chief Minister, Nontomun Biran Gilenga, like he will say, Mayana Yang Bivada, city room governor role Yaureko. I did Congress number Matam do the Kunganipan Carbon. 2017 the carbs. If I'm not mistaken, if I recollect correctly, BJP na
kunga mathoi male kun mathoi the government same one keno tawrini government sembagi keno proposal se keno se baton se ko mathoi du in phangni ne adoi tawraga khoi gi honorable the chief minister hane gi bireni lenga khel lakhibani ai lakseningi de Indian National Congress ki lenga si khoi miyam na already tested ne koi a pena gi do mayam lei ko dima gi achievement mayam lei achievement mayam lei ri pena gi do wa mayam gi keno da lei aw hoji koi gi hoji Indian National Congress ki koi gi hana president oramba hoji na nauna CLP leader na khallaba koi Khakna Meghachandra Sri Khakna Meghachandra honorable Meghachandra gi magi statement se Congress laklaba khakta da Manipur Kanbani haibane ada ina lakseningi di rhetoric to sum chat pase miyam da khoi gi kainom ngangam da ya de haibagi kainom ngangam substance ti yaw da ba substance haijera ga di thambiringai wa miyam mang da wa thambiringai du da Indian National Congress lagadi Manipur si Kanbani kamaina kanni kamdawna kanni hai bje mek sengum thu e ada ko gi rhetoric ta ko gi mayam da adum ta ba nuai ba ko adum miyam na ta ba da nuai ba amanga maga adum yare hai hujik mitai Manipur macha sing se handaki ongoing conflict 2023 hujik suru conflict lai ni ko chang bayan address ne 2023 gi May 3 chi da gi ekoi se yamna pangba ignorant oiba citizen di oidrabane ba kois aduna rhetoric ta chatpi gano haijabane na haijabase Manipur kairoi Congress la akana da Manipur Kanbani haibasa karamna kanni haibrizu ai hayanjaninge koina government financial agadi koina hanwa tawgudo thabak se sini resum si commission semgani wari mada UPA government koigi Hanagi former Prime Minister Manmohan Singh leading it. Makogi UP Lingaxi Center leading it. Sanchar Committee kind of same. Kogi Sanchar Committee si Karino Hebra. India other lady Muslims is sizable population in India other ladies say. Muslims see Kogi Muslim housing say Kogi sizable population in even Pakistan ki Muslim population Pakistan hai riba Islamic State ne lau thok liba Pakistan se sidagi di India da leiba minority oire hai riba Muslim jine na masing ya me lakchani thamjani ba wafam di kaino ai da UPA government na Muslim sing zigi ngasai marginalized or pa moi gi oiba government gi facility da digi public keno da moi representation walak pa kholak ma am ji pena da khona da ma ji mena na ba haina committee ma seme ba aduga committee du gi finding du da government act away ba adumai do na aina haijabadi Manipur kaheloi hairaga di kari tawni haibagi road map am di utpibam thoe mayam taba nuaina ba Congress la aga di Manipur kanni kai basidi yamna rhetoric oiba substance yaudaba vote nakselak bagi wangang male ko on top of that BJP gi lengak si koi honorable Khemchandra ji ngarang nahan da budi mai ngai ri ko ma wasak loba BJP gi lengak si ri thangai sengna miyam da pena da na pik thalaba lengak ne ba Satkri Balenga ama Lam Bari, the Lactoris di Kandrico, Magri Tenusi Andre. Arna Sahi Taret Ki Lengax say, Animal Ahumji, Puramayam, Kang the Nobu Chapman and Wahan Gravalenga never. Ada in a Tanzania, Asuktina popular wherever BJP Sida, Congress na, Indian National Congress na, we are the alternative. BJP, if not BJP, then I quite only high alternative to the people of the man by mine, Ujayeva. The Congress came Millie Mangani, Mangasi, the MP and the MP and single Congress Mangazi, say Congress Ki Lady Hana Karamba, Niputre Karam Migano 2007 General C
डाउन साइज तौर मंगा खकारे अद अन हाइजबदी बीजेपी की असम थी अनपॉपुलर होइबसिदि थोंगा फुदुगा मियाम की तौनी है मोजू फजन मोंग ताना हाइद्रीब कांग्रेस की होइना अदुना रेटोरिक चटपीगनु मियामदा हुजिकती चौखलब कइनोनी अइनगा पामजबदी चीफ मिनिस्टरियल फेस से कांग्रेस की जो बीजेपी की जो बिफोर इलेक्शन लौथोपीब कहीं चीफ मिनिस्टरियल फेस से लौथोपगदी हजिक वारी ने फेसबुक पेज से बीजेपी की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खेमचान की टीम लीडर से मोई पंखनाब मियाम चाम पुए हजिक कांग्रेस की मोई चीफ मिनिस्टरियल फेस से कनानो हजिक लौथोपीरदौने इलेक्शन जो कुइद्रे और माना माई मखा लीड तौगदौने अदगी बीजेपी की हजिक की फेसबुदी कोई ऑनरेबल जुमनाम खेमचान होइरे कोई बीजेपी की एटलीस्ट सर्टेन होइरे लौबीबा याय कई मथन जुमान अदुम पुगे हाइनेबा आई जुम खंजबददी कनदा हानगी मागी परफॉर्मेंस तो डिपेंड तौरे हौजिक भौगीदी याम फजना मियाम से तप तन वारबने खितंग पिरकपद नुंगाइबजु फोंदुइको मियाम से हानगी अवाब लोई काउरी अदुना चीफ मिनिस्टरियल फेस अनी से पब्लिक ता डिबेट तौब कोई यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की टाइप रोड मैप से करीनो विजन करीनो नेक्स्ट 5 years नंग तौदुइन करीनो आइना तौदुइन करीनो हाइबसे अखोइदी वन साइडेड मोनोलॉग लागतने कनोमा लागा लीडर में लागा दुम माइक त पायरगा ngangamga lauramaga chatkiba khatane अदुगा मियाम न क्वेश्चन तो होंदे अइना का पामजरी सिदी फेस अनी थोपिरो कांग्रेस की न सीएम फेस मानी बीजेपी की सीनी हायरगा पब्लिक प्लेटफॉर्म द कौबिरो कॉन्क्लेव अम सिनबिरो अदुगा व्हाट इज योर विजन एंड where will you take Manipur in another 5 years and hangbi question je mipum khuding man hangbi bam thoeba aduda da afaba keno ju thol kan aduga rhetoric oiba hollow oiba substance yaudaba nga ki dum keno mai jellamaga dum adudi tawbigano nai right thamjage okay thank you so much akhigi karam haina kamdongna kanba ngamgani hairagadi karam haina kamdongna ngangani habigi road map adugi thajabatu madu kadai no madu pigedawni habini aduna tana ko gi chinhai oina dum chatpa ozan su thambidi rhetoric oiba aduga potudi chatpigenu haiba potuma laire aduga yamna unpopular bjp gi hujik lairiba existing government seida akogi adugi alternative oina akogi congress na khoi lagadi khoi leiraba matam khaktada congress sarkar khaktana kanba ngamgani haiba wahi simasu still questionable oi aduna yam phajai bajagi hujiki akogi wakalon du chief ministerial facing si putho kanda animaki prajada decide to honbagi adugumbagi platform am gapira ka seba form da thame ai Meghachandra Kumar da lakchaning bisuja kogi sel pili dei go form du thami 2027 ki election su naksil lakpaga loina masidai sida akoi Congress na lengak pai deba yade pai ragadi kanduri me duna pai deba yade habisi wakalonda akoi ge pick level dagi mahila gi nupi singi block level dagi district level dagi myam mapang kangkhal hana ba pai khalak pa khongthang ni heba wafam je thame duga pai ba taragani sandi hanjalan ba ngamgani naha sing thapok mayam pi gani thabdai development gi work mayam mama tawgani heba wafam mayam su assurance khara sudumak palli haidare aduna hojik si akoi ano bolenga ama lakta ragasu irang sigi core issue sing kita khut thaba खुद थारकांदा मसी लोसिनबगी पोतु हुजिक तौद्रिबो यamna नौना लैरिबा कोइगी प्रीमेच्योर ओइरिबा कनो मदुदा स्टेट अमा खक्तने कोन हुजिक लैरिसे मरमदुना मतंग सिदा कोइ 2027 गी इलेक्शन सिदैदा हेना मीटिंग चंगक पामा सुंग मसिदा पॉलिटिक्स की ओइबा हाइबा तारे अकोइगी पॉलिटिकल स्पीच हाइतरे अदोमदना हेना चटपो जाना सुंग साइ थंबी केमता मसिदा रेटोरिक ओइना चटपीगने फम थमके अदोमदना हेना कोइगी इलेक्शन सिदा आई मथंगीददी आइना पाइहंगनबा आइना आई कोई गवर्नेंस चलाइना हंगनबा हाइबगी वफमदुदा हेना मिटिंग थमकांदा अदोमदा इलेक्शन गी प्योरली अदोमदो ओइना फोकस तौरगा लाब्रा हाइबगी वहंगसिमसु स्वाइदा नैननबगी तंजाम खक थोलक प्राय वफमसु थमजगे हाइतारे कमाइन थंबिदिंग सय मतंग दिजा तो करोने कोइगी मणिपुर से कोइना येंग मतमदा जून 19 गी अचौबा इशू म थोके को अदगी मतमदुदा अखोगी मियामना सै कोई मासु ताना हाइबिबदो आइजु एंडोर्स तौजगे सै अवोन पुरके हाइदारगदी फ्रेश ओइ मी मथौ ताय
अवोन पुरक्नब हानगी अरीबसिंग वोट पीजे है प्रॉब्लम लेब हानगी टेस्टेड मैम से गांग मौंग फम मौंग चाब मौंग चप मानना लेरब मैम मीजिंग से हानगी मीजिंग थागत से है अनौब पार्लियामेंट इंजलुब नत्रंग फिवम अखोन उब फंगीसे पार्लियामेंट गांग याय है खंगीसे हाँ पार्लियामेंट गांगसे अखोगी गांगसे अखोदी मणिपुर से पिक स्टेट ने गांग रूल MP की रूल से कईनो गाइजे अखोई लाइक लाइसु है मीनबुदी रूल दे लेदी खंगा प्रैक्टिकल पोपु उ फंगजपोंटेब हुजिकती मियाम न याबा सगी मियाम की इहुल खंगबनेना अदगी मणिपुर हुजु ले ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की मियाम से पेनदबदगी MLA कुंथ्रागा तरेट लेबको चोंसिलकबा यावरगा एलाइगा यावरगा 55 लेने अमा लेगी तब जुम एलाइ ने पारगा कोई 55 लेबसिना बोट खोम फाउबद कैरेक्टरने मियाम की सेंटिमेंट से क्या चार्ज तौर के MLA मंगा खकना बोट खोम द बोई तौखिबा कोई हुजु ऑनरेबल MP की रोल सी कोई ngasi उरे मसी की चेंज है कोई उनिंग है अदुसु आउटर दी यात्रा आउटर दी टिकट को पुथोक नमद्रीने BJP ददी अगर BJP ददी आउटर की टिकट को पुथोक नमद्रीने हुजु तसु आउटर दी यात्रीबा खरा अखोई साल फेचु हौरपद दिंगा मागेना मान मनुंग करी खनमो खंदे हौरपद अनिर अहुनुकी फजन गांगमेबा मणिपुर जस्टिस पुरकदों काई मयेक सेंगदी पलमे माजु मसी डिस्क्रेडिट तौदी फते कोइजु को अउना आई लाक्चनिंगी डेटा यंगजबदको आइसे आई आन वोट से याम कोइंसिडेंटली जून 18 की थोखर मतुंग लाख वोट से कोई ऑनरेबल दाविनोद कोइजम की गवर्नमेंट कायगर मतुंग लाखिबा प्रेसिडेंट लाख मतुंग लाखिबा इलेक्शन उक्रमी बुबी की आन बगी केनो से टर्म से सी से आई पुंसी की आन वोट थादबने आई हुजुबों निसिंगे अदुदा मसीगी वोट थादबसे कोई याम कुपने यंगजबदा आईडी पॉलिटिक्स से अदुम खबर नंबर खर पारे अदुम खरा कंपटीशन के खरा यूरोप को पेशम यंग पदा आईडी कितन डेटा से मतलब तो फेडरल पार्टी ना कनो का बने त्रामरी का बने कोई डॉक्टर चंद्रमनी ना लीड तो है डॉक्टर चंद्रमनी मसा मग वोट पोदो इने को माना वोट पोजे कोई मोरंग टेम नारायण सॉरी नवदीप ओजावरंबा कोई पाछोई की CPI की कारंबा ओजानबदीप ने वोट 2,992 हेले आई निंजिंगजबद अदुगा फेडरल पार्टी ना त्रामरी कारगा कांग्रेस ना कुन कारगा कांग्रेस ना गवर्नमेंट सेम गिवने ओक्रमी बुबी की सीगी रेजिम से अदुदा पनबे एन पंजनिंगी सिना जून 18 की अदुक चाव इहोगसे मतमदि पब्लिक मोरालिटी सी यम वांगेबा मोबाइल लेबा मतम नते मसाउनब नाइदना थोरखिबा मियाम की इहोदुना मरम ओइरगा मणिपुर स्टेट असेंबली मई चाखिबा को अदगी पार्टी खरगी ऑफिस मई थाब खोटपा अदगी इवन MLA सोकपै लेखि को मई पोक्तना अदगी मई आमांग खोंगोइनबा यावग्रे अदु लोइ तोखरगा हाइरिबि इहोदुना मरम ओइरगा पब्लिक सिदा आई ओपनिंग कइनुम खक पीरगा जंक्चरम खक पीरगा स्टेट असेंबली दा 60 सीट लेबा मणिपुर स्टेट असेंबली दा इनो नोबा फेस मी कुनिथोय वोट कारे मी कुनिथोय है तंखाय मयानी को 30 द तंखाय ओइदोइने अदो मी कुनिथोय अनोबसे अनोबो मयाम जि मरत कना यावे हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन सिंह सी DPP ना पार्टी अमखा कोई पोंखैदे मनी प्रेसिडेंट ओइरगा लिंग पार्टी कोई सहित मिनर मखोंगदा मणिपुर की ngमखै कायबे यारोयना तौदना सिंजन चिअगा तौबदी मथंग चोंगागा कांग्रेस की अमु BJP चखिबने आइना हाइजबदी मियाम की इहोदुना मरम ओइरगा मी कुनी थोय स्टेट असेंबली दा सुंचंग नि थाजदो मयाम चंगी मतमदुदा अदुना होजिक क्वेश्चनेबल ओइरेइदी ngasi thoiba issue se manipur thoiba crisis ongoing conflict sina maram oiraga miyam je kayam na mit mai pangage haibadu ne ba koi ojabi mol vote kare masi mit mai pang bagi ne loba ma natraga na mit mai pang da ba saw mai helaga BJP ya da bagi thadaru ba da chanage ba ma ko hangba ya question je
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯡꯉꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯃꯨꯛꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯃꯨꯛꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯍꯧꯗꯣꯔꯦꯀꯣ MLA ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯧ ꯅꯝꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨꯁꯨ ꯚꯣꯇꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ लीडर क्या फदोनो खंद यापोन्टेब लास्ट कनादा ताई ब्लेम से अखोद ताएब मरमदी पब्लिक लीडर रिप्रेजेंटेटिव MLA MP चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है मियामदन खंदोइनेब मियाम की थिंकिंग प्रोसेस तो की रिफ्लेक्शन नेब सी कनामदन खंद नते अदुना मियाम सी हंदकी हुजिक हुजिक लेरिबा इशू सिदा कयाम थिना अखोई सी इन्फॉर्म होइरगे हाइबदुने ये अखोइना हुजिक खनबा याबा वामना अदुगा अनि सुबदा पब्लिक मोरालिटी सी हयेंग प्याउसंग मनुंग टेस्ट तौरानी को MLA मंत्री मयुम ब्यूरोक्रेसी मयुम चंगदना पैसा खायरानी अदगी चक्चा आइजाना अखोई चक्चाना दुइने अखोई मौत्रा वानी अखोई ग्रुप की पैसा सुकपियो बोट अखोई नंगी लई हायरानी नत्रगदी लई त्यागलानी मसी टोपियो को अदुगा अखोई सिगी 2027 की इलेक्शन जो कुइद्रे को तौरगदी कुइरो था सही फाद्रब कोरम कंडक्ट अदुम जनवरी डिसेंबर जनवरी स्वाई लानी अदो इतारगदी यामना तेनबा मतम सु ओइरेबको हौजिक सिदैसिदा मिट माई पांगे हायरगदी मतम अदुम नैरियेब इन्फॉर्म ओइ यारगजो हुजिक यंबियुको सही अहुम मरीसी मियाम जी खांग नौबगी टाइप थममगा हुजिक कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोई युनाम खेमचान लाकपदगी लंबी कोइलास खर थारेबा तै असेंबली दा कोई सुगुनुगी MLA ऑनरेबल रंजित ना हाइबम लेबनी कोई ऑनरेबल ममांगी चीफ मिनिस्टर लेबिरिंगैदा पत्तबा पुमलबा नमथीरबा लंबी जे कमाई से करम वन सेंबी दोइनो इवन रूलिंग मसेंदा ऑनरेबल श्याम कुमार ना हंगबदा मतमदुगी अखोई RD मिनिस्टर होइबा हुजुजुकी चीफ मिनिस्टर होइबे युनाम खेमचान गा असेंबली मंग लाउना बहु लेबने कोई केनो रूलिंग मसेनी को हाइदी लंबी सी लंबी की तोतो खरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दा कई द चही मरी अहु मरी ताप तान मियाम जे इकोनॉमी पुंग टोय दना लेरम करबार हंधरकपा पैसा तानमगी लंबी हंधरकपा पोचै ममन ताप तान वांगकपा पोचै ममन ना स्काई रॉकेटेड निको अदुगा पैसा तानबगी इनकम लाकनबगी सोर्स ना हाना लेजरम मदुगी बुआ मो हंधरकपा को अना सिगी चैरक सिदा था मरी मंगा तोक तंगाइरे तै निपान ngaire को खोइसे बोट से इलेक्शन जा हुजी कोई लास्ट की दाइस हमक लंगा खरेब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिना आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम मान तो दुदी पई माजु नौरी हाइता बने चीफ मिनिस्टर ओइबदे अदु हुजी यंबियु को सही अहु मरी पटलब पुमलब नमथीरब आई गाड़ी कोपे ममांग नंग आई हाइजरबम यावख्रबने इसिंग चावबदा थौजनबदा यैदरा मथक इंखलक कोपतन तोबको हाइदी अदुगी फिबम दुदा सही अहु मरी थमे हजिक मियामना ngaiha मित्रंग की टाइप लंगकपा मैजिक वेन है तारे को लंबी कोइला साबिरे हाइबसिदा कोई हाने की अवाबा आइना हाइजबदी हाने की ताप तन वाहलगदी खितंग पिरकपद हरावरनी हाइबमा अदु मतौजु फतेबा जगी चरा हेलन धमगा चेंपाक कनोमा लंगकपदा लाकनर फोइनर चाबदो अदुगा हरावदो करोम तौरे इसिंग फंगमदबदगी इसिंग यावमम लंगधरकपदा इसिंग थक तोरेना हानगी अवाब लोई कावबा मसी तौबिगनु मियाम सी चई अहुम सी यामना मौंग तादना लेग्रे को कोई खुजिक भोबा दुम कांगपुपी लांद्री चुचानपुर चंद्री मोरे चंद्री अदगे मु चुचानपुर रोमदगी इम्फाल रोमदा लाक्ट्री मोरे रोमदगी इम्फाल रोमदा लाक्ट्री बेली दा लाक्ट्री हाइबदि आइदिन कांगलुप अनिगिने हाइजरिसे अदुना चथोक चसिन अखोइना चथोकसु चतपसु यादे मोइना लाक्सलपसु यादे अदुगी फिबम ममदा अखोइ हौजी हौजिकसु लैरी हाइबसि कौबिगनु
election kuidre paisa khara piraga paisa khara langaga adagi ngahaki mitrangda pangda viragadi maduzu yamna aran khongthang oigani bako okay sir adu aina amtang thamjani mana nasai koi honorable chief minister yunam Meghachandra I na hekta magic when am piraga mana so hekta crisis pull up solve tawni haibu ko expect tawroi se ba maramdi May 3rd ki irang si lakpa matamda miyam si tamda leiba miyam adigi chingda leiba miyam si magi mafam duda protect tawraga shape oina thamamagadi ngasi gi chathok chasin yani yaroi haibagi issue je leiram moi dawne ba now madugi potudi hana leiramba khoi honorable chief minister hanagi nongthomam birena masigi simadi completely failed oina complete failure neba adu mo to kedori safely thamam gado du da thangdo rakreba thangdo pudura maram oiga hojiti amu thangjin badadi honorable chief minister hoji oibiriba yunam Meghachandra yam chauba challenge maneba and masida ikoina magic wanam toroga honorable Meghachandra ji haite chumde adu ada haide hoji criticize to biragari it's too early even by the end of his term ngamudre hairagasu yam short way my temperature okay sir thank you so much khoi anobo chief minister Meghachandra government china matam se am ti sidai da koina hekta loina mak solve tawgada mina traga kudak ta ten gram matam lotion gada bane haiba pot su khoi gi arai ba thaba amadi adumak oiroi dori bani lairiba phibam sida to iba situation aduga yam tena matam haida nai nai ba pot se su ki matik am critical oikre tuna it's too short haib wafam sima laire adu boy koina hujik laire post 2027 gi election su laiba pot na congress oigera bjp ge nakan ani mak tegi pakhalak pa thabak thorang sing ki da election gi mami hena tabagi chauna pot uba aduna masida praja sing sina akoi gi lairiba to iba thau like situation se kayam inform tawrage habasima dakar oi khangbase duga khoi public morality ne Chandra Kumar thambi ki do huji yoksang lae yoksang che tawna ka doriba mayam si sida chauba changenga mi tes am se su haitare ada sigi posim ju leire aduna matam si am teli ten taraga chu thabak se huji cabinet expansion ju tawbangam dan leire aduma ku yet yamna khoi gi war footing da thabak se tawbagi tangai fadam su leitaba khoi gi full swing da haitare madugi pressure na taga madugi kano dum su tangai fadaba dum su khoi gi leidi pan ai minute ani khatang pije ge ozai kan sage rebutel thambiyo sa sage rebutel haragadi koi honorable ngomcha bimola koi jamna khagi congress si kari ki choose story no ma pa independent le pang madung ne hai bane ba so aina koi aina ai khatum cha thamjani gi sina adu ai khoi adu di impose to buya roe ba the other democracy ne ba aina pama party si choose to buda kaimta kaibility aduga aina khoi honorable bimol gi magi keno sida magi public speech ta kai ta za hu ko mana Rahul Gandhi gi paradigm shift hai tare ko hana Indian state yengam meeting se mana Rahul Gandhi ne marum oiraga Rahul Gandhi na kare prime ministerial face kala oira agadi congress ki center ga power paira agadi masi yamtina diametrical shift am lakani na mana khanbam layeba masi kaino mana hybrid mai haibane ba Rahul Gandhi statement simde ayu ta ja jo my Twitter da kai da ma mana kai agadi India haibasi state mayam na punjil laga chaba entity ni haibane madugi duneba ngasai RSS adigi BJP namu one nation one election one religion one language kind of college adugi opposition kano direction da Rahul Gandhi ge adugi statement ma duma anana ko to buneba koi honorable MP na adigi ani subadana hairiba India is a union of states haiba why is it khata da masi acknowledge to posina regional autonomy si huji ki BJP government di onslaught ni ko 370 longthore iba Pakistan adi keno thugai re iba Jammu and Kashmir thugai re iba adigi Manipur ju huji phere haire ga leiriba mong mayam ji yenga kan di Rahul Gandhi gi ngasai gi regional autonomy da focus to ba magi statement se si na yamna highly influenced to male ba ko honorable bimojita aduga masamak si JNU da Jawaharlal Nehru University JNU da kuino oza hoire ko liberal thinking gi ideas na soina ki influence to rongani lowi aduga masigi thought process influence to rongani haijabani ko ina haijabja adugi mathak tu da mo sum yengbiyo ba ko
independent on lepam badana vote card of film Zulay. Murmdi Hanaki election violence unprecedented ne. 2024 elections MP elections Manipur Amupu Toki Drishmina violence labor. I don't know Sagi block level the Kaida Congress Kidi Magi Marata Gamagi functionality can lay function don't know organ labor. Independent on lepam badana intelligent Pamina Lay. Okay, sir. I assume that comes out Gaba. Chama position that Kogi Handaki Kanora in the Manipur parliamentary constituency election da third Tahoba Aduga Kashantung Esidana Yam narrow margin da second Tahoba Kogi Meso Tonazongi Nasi Kanosida I see Pusanzara Kaba. Kagi Congress choose Toraga Mayasona Lehori Noabdo. Okay, sir. Ada Kogi Meso Tonazongi Magi Nasagi empty over rhetoric like here. Masi Yamna Wakan Taba, like a Swaiba, the inform over meeting the Dimadu Yarta. Kaino the Maharashtra the based over party ko. Yam Pigpa Union the Union Minister, Minister of State ni. Magi keep my party president over Atawale. Minister of State over Atawale na Luching Basi party si Maharashtra the based over Sida. National General Secretary watch already yamna chawba party amagi type taga uhalaga okay sir tawgiba ko aduga ko ai tawgeda national party ni kaibi mongdi uhanba puradi mu haidaba aduga mu delusional oiba miyam sida ko gi delusional oiba magi rhetoric am dong kai haiba aina national general secretary oiba asuk chawba party sigi party sina Manipur regional party oine act oni naigale okay zai mathagi round dong lak jege za I am nungai jai ima lak jege ima ada hujik Manipur gi labor problem si political failure oiragadi akoi gi tai maro za tatak loram dai aroi begena thambiyo hujik election ge dum 2027 gi bieng jangchil lakpagi mami se akoi adum ure aduna laidi besi all across the party like political system today kayam yamna karma political party signa do karma leaders na kayam yamna makoi gi kano si importance na taka significance peace over power masigi poche kayamu yamna thamna na bidam ka changchin ba makoi sem sara ba bo hang ja chobom lai hai tare otherwise adum hamu adum 2027 da so koi sakti ni hena pamdana handa kisim tang ai khoi tam china pa hawadi akoi smain ta hawadi habe ge dugi power mungring do in lakta di marak sida chap turi basi prajas le bakthi badum ta do ni hai tare sai state do jagi mot tak na akoi gi kano ina closing remark oin thambiyo ja sidani aina sai mamang zo haija baduni election le pase adum tajabada crore kuntra changi hai minimum 30 crore 30 crore se yame ko bicha je ko ana midi lebaki di phajana khanba lebak si sumaina puraga di phani kai di khangba mi je election dagi lap thore bo thada bu chani ngak tre bu lepagi tok thokraga ana masal gi adigi wasai money madness haja batare ko paisa gi maya isida masal gi power sida ngasai gi paisa sina paisa le daga di loira mu yare na masal ne ke ju yare gan ne ke ju yare mi ne aga karandan ge ju yare boot capturing to ge ju yale natra paisa sina ngam jabal itre now adai jaga du ne koina public morality the question to raise miyamna yadre paisa noina chaining ma paisa chai ro ko di nawa chung lo ko di noina na sum pasal laga di lupa lising manga phangen khala se election ni vote am to bu no mo ga patho adi yam nok ning mane ba ko hi siki ana gi mi ne moina uris di sai gi election da vote lepa candidate sing sina miyam sina mapune ka ai be je kaura ga miyam je ko paisa na leiba ya ba hanga mapun nama leiba ya ba gi phebam doina urakpa ko adigi aduna level playing field crore kuntra chang ba election or level playing field di level oidre na ko haidi in football da hairaga na lekai gi club organization amaga gi club ka Argentina ga sana ba ga chamana ra ga lekai club tu dim surrender to ta na yaw ja roen natra
board bu phangoi moi goal jan be wari tok thokro aduna level playing field si pige hairaga di miyamna boot lepse ge na tholak pa na taba lepi yo na chung ching thok pom darkar lei ko maram ni kaino da tangai phadan lai se boot lep ke hai wahai dari pa kholo ge na boot hosi thela ni me am ko poster festun ngang re on pradai pa kholo je ge na pa kholo su o ge hai pa khon ju chat ge hai ba du paisa ju pi ga ra ga di kai lum landro kadai no landro na ai pa khon ju chat pi ge hai ba noi noi gi seba su tong je ge adu hai ba adu ai paisa ju no pi ga ra ga di magi thinking process intention du lan ba ho re ba dai du na ma ji choi de na ma ki pa khon chat pa te man ta ra ka du se pa khon chat na ba adu le zon tha ge paisa je ma gi oi ji doi ne ba mithai le zon chap da chap jana masi ngang ji nuti gi paisa long lo phade gi thai nam le ram do nuti gi masi lupa 35 pi ba po to kun bi ro ga manga jai ta mat ki 35 pi ro ga na 10 pi ba 35 pi ro manga do mat lien to ga nong ma di chap chana lupa 10 pi ba se 10 pi ye do ada kai na si paisa lem do nang paisa lo ma roi ne hai ai na chup thora am ne do no phade gi adu ma mayam ji dai khoi na bo thara ga thada ga jan na jan kan dham re ba ko isang sin na adu na kai do ne sai ji ki pile gi ma so ta hai do Manipur gi kano Delhi la ka na Manipur gi issue di am ta khana de paisa kar piro hai ga dum paisa kar pira ra han ji do ji ki pile gi statement ne union ke no ni secretary ni ke no gi cabinet a chau no ni home secretary matam du gi ada ji ki pile ni hai du ne ba Manipur gi la ani adu paisa kar pi hai ga paisa do pi ga ra han ji situation ni matan wei sa aduna situation Manipur da le issue da le ba pochi cd am da khana da na dum chat ki hai ba se aduna ikhoina khanbi ga do se amuk su ko aina masi Manipur da hojik miyam da ngasi gi election ju naksalak pa se ga ina appeal tawjaning mam ta gai tawjaram ge ba ko hojik election naksal e yausan ju naksal e pau number to pi yo ko ni ba chat pa to pi yo ikai ba su khang bi yo miyam ma se ta gai bebar kai na hajer ije straight tat pa na ba ni ni ba to pi yo mantri mandong gi mayum da ni ba to pi yo akoi na ni da lo thok ke paisa do akoi de dum lo gi ni mane akoi na paisa khara moi gi ni ru ba do adum akoi gi paisa do akoi lambi de yo oi ising de yo oi mai de yo oi akoi gi rights de yo oi isa thaba ga ke paisa lo ge har kani aduna clean huji ki clean voting ethical voting is a need of the hour aduga elect multi party democracy da khangbi ga dabu amana BJP ni India rule tawri se 30 ga something % ne moina vote share je adu ta de moi ya da vote kya no 60% ne yadri ne moi ya ri 30 something na adu rule li kanan tawe BJP no tawe ya da jing no asi kai defect no multi party democracy da ekoina ubi ga do se yengbi yo ko jam section ga do si kai no afama mi se tholak pa se ka da na ba kai silakani ekoi anti incumbency vote ana hana pairam ba mi se ma ya da ba vote sing thuai na wona ka ni kai ma di aka ba mi ni lai mutung ngai in ba na ma gi mi leng da lai ni aduga ma ya da ba ngasai gi 70% ya ro ju ni ko BJP ke panjai roi na ya da vote si tara na thuai gi ma dung kai ba bun thawwa aduna ai khoi na masi gi langak pa masi gi lang se warim da hojik e ko bon pa ma kar le re mai di vote lising tara lengdra le re karba constituency vote lising kun thare ba constituency da aga atai sina vote lising mari manga taru ani yana laga tara phang man ka doi ne aduga mabu ya da ba lising kun du su yauna rule tor ka doi ne ba adu da ne ba ngasai gi vote hada da ni swai di kwa koila thara no ara ka doi ana koi ni yeng bi ga do se vote si decisively kanana thadaraga karambada thadaraga phani hai bese mayek sengna ekoina khangbam changi aduna election thadadringai da tenjota view wakan dabiu tungi khanbiu hojing haki ichagi thabak hapagi icha thabak hapa je bi lising tara bo thadara ko lising tara mu imung lising tara dugi thabak hapa sungam ngamoi nang su hapke ma su hapke loi hai jan ni
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯁꯤ Okay, sir. Thank you so much.